Story telah London Network Daily Post. Menta perlokan wara HP ko kubor. He ka Jingpur State na way shaway hajan Taiwan. Panhap ka China ya ki ballistic missile. Tong ini sengap. Ka China ka siat ya ki test missile barat ba haki jong ka Taiwan. Haki post nam namar balanang he ka jingkanat. Kani ka sengi ka de hadin baka House Speaker jong ka Amerika. Ka Nancy Pelosi ka ilek persya ya ka China. Da ka balik jengok sa Taiwan. Ka People Liberation Army. Ka siat karway tili ki Dongfeng ballistic missile. Syaduriaw syapang syatay. Syapang mengi ber syapang syati jong Taiwan. Hapdeng kapor. Shiba jesan penriu minit janmit. Bat saw baje janmit hakasengi balay. Ong ka Defense Ministry jong Taiwan. Usun Lifang. Unong aiktin ka Ministry. Dangshan uong ya ki missile siat na kendo. Kam syaipat na kanoga jaka ki missile siat bawan sa Taiwan. Ka China kam jupa missile sa Taiwan hashwa. Bat kum kani ka jingjam. Kan sadai ka jingpen pur state na way shaway ka jingpen bitar. Ka China ka paru ya ki roket. Hajan northwestern berjengai na ka jaka pedeng ki dolanong jong ka Matsu. Bat Dongyin. Bat Wukyu hashapang setngi. Pensisya ka Taiwan ya kani. Kat kum na ka report ha Bloombergs. Ka Taiwan Defense Ministry ka ong bakalapan klannya ke jingida jongka hasaudong ki dolanong u US Secretary of State u Anthony Blinken nu ong baka Amerika kalabun kam bat ki benta ka bayai lang bat ka wipat jongka China hakini ki sngi haparo ka level jongka sarkar ban pha ya ka message jongka jinghanglat hadin ka trip jongka Nancy Pelosi ka China gong ka trip jongka Pelosi sa Taiwan ka penkeng an halor ka bor bat ka jaka badi hok jongka China. Publish Story telah London Network Daily Post.